madoda sibukhulu bomdaba samsana nokuhlukumezana kodwa kubalekile ukuthi nathi nizokhula kini ukuthi ningahlali nentuthelo ngaphakathi indlela le ezama ngayo ukuthi singamadoda inhlumelo ubani ukuthi singalwa kanjani negameke njengalezi ngoba ukuhlala neanger ngaphakathi egcineni kuba nama-result amabi uthothi indoda siyahluleka ukuthi ibambe. Uhulumeni wakithi eNingizimu Afrika wavulile amathuba ukuthi abantu bakithi abayimtholampilo umuzizwe ukuthi uyakhohlela ungayisabi nani ngoba into esengiyibonile amadoda esaba ujovo kanti ngempela iva lishwa ngelinye iva ukuthi ungalimi ususulale phansi ukuthi hayi bawubamba ngohlaka bekuse eklinikhi kodwa kubaluleke kakhulu ukuthi singamadoda sizinhlobo singamakhanda emzini yobaba bethu okubalekile ukuthi phela ke isinto nesikhathi esibi madoda sike sibe nonembeza amadoda nana nezingane ezincane ingane na 16 years umuntu omdala ona 41 years njengami noma ona 50 ingane zethu izokwenza uthatha lezingane zethu egcineni thothi kunamadoda agulayo no HIV and AIDS egcineni mase fika ingane zethu izothatha ishabalala sekuyinkinga manje ingane encane isiyagula sine HIV and AIDS bani baba wakamponzola lengane encane so kubalekile ukuthi singamadoda bakwethu sinukwamakhwapha siphumele obani mawuzwa nabo ukuthi uyahlukumezeka ekhaya sondela phela sixoxe ukuthi sibambisana kanjani. Ngiyafisa ukusho ukuthi ungahlali ekhaya uhlukumezeka ngoba lokho mina kuyongiphatha kabi kodwa mawumbona ukuthi noma unemali engakanani uyakuphakela vele egcineni ubekuthathile kumele kube umsebenzi wendoda ukuthi ikondle noma engakwana ngokomthetho waseSouth Africa namhlanje uyokondla ngekani ukuthi ungathi ngoba umnika u10,000 bese uyathula ekushaya. Namhlanje amanye amaphuzu akhulunywa amadoda engifisa ukusho ukuthi vele izinto sikhuluma ngomlomo silungisa ngomlomo ovelile okunye ukuthi banithanda futhi nibenza ukubacobezela kodwa inkinga enkulu nalabo labacacele khona uthothi ezinye zezinto ngisho bevusa ibizo yoyihlo uthothi singomama abazali umakoti bethu abasho ukuthi imizi yethu kumele imise kanjani okuyiphutha ngoba phela umuntu mayisendele kazwane kumele bheke umuzi wakhona umuzi ukuthi umakhelwane wakhe uyakhala thinta phela amaphoyisa ungathuli ngoba sekunalento yenzakalayo general ngqongqosho ukuthi kwenzeka inkinga nje abantu sebayavidorize okumkhubo omubi okungafuneki ukuthi siNingizimu Afrika sibambisane bakwethu ngaso sonke isikhathi.